Mata kesengi ngidon hang deh ha Krishnong melongkar nyimut banwan cut ya gue ka musik video perlok PUI ya kena kepor kidon ki youtuber nanduk jong Mbak Syam. Hai Mbak Syam. Hai. Kumjuru natel. Hai. Yang taru ba RS kar bani. Hai. Ngidon hang ne ki youtuber nakleng jong Mbak Syam don ketuka narator yang ta natrep email na yug email kumjuru new trap jong ba RS kar bani. Te perlok agan ikasi ngin sayo ban pendep ru ya kowe ka musik video ke pemantang ila poe gani ke jaka mo ke internet ha. So narator nak lenjong pi ayu pidan men kan halor ka dega benta. Ta aku boleh sebut ni pi barok ki pajba ki ba long ki nong kersan jong kena ke channel ke kerteng singin dan lang manga mai nang ta kini ki arnut ki perlok ki jongi. Kede-kede kasi ke bakerpang lek se nak liang ke jong ngikum ki parlok ni don hagan ke jaka ke internet adu kata-kata ya ke balik sekade ke wei ke jaka ke kering ya ki pajba omtang ya ki pajba jong west kazel rewat ya ki wipat ki bru ki banabar jong ka distrik ke jongi bat ya kene babun ki ong ka green desert te kumbang yu idlik jong ki kamat ke jaka ke internet bat ke ba green sisa lane ke jerngam sisa ngi ku boleh sibon ya ki jigar chan ke jongi All the best. Bianca, terus satika. Yang bahaya dekat kejap. Yang ha. Mandale, Kakman, Jumpi.
kumta ngila po yang ni ha kay sinong molis ima. Iya lo kali ya. Kade jaka ka bi tenat ha ka bal kampau ha ka babun ginong shoot flame gijuan ni. Oh la yo. Le kuno piang la yo. Lok kali. Lok lima. Syubir no po. Kata tu fi. Toto jeng le careless jong ba Syam bat ba RS Karbani kumta syubir i po kali. Gini le kuno ngin syuya. I jaka po jong kari kasi jong i gilong itanap ha. Man la gawai pagawai jaka ka pipej. Kadon la jong kador. Ai no pindi shot. Te jaka long tay. Ta. Kambes lo jaka try mo. Nik sentiuru. Kam ai William da. Biang. Toh. Let me go no kapat ka